kirech ko na nung episode. Namatan ko balatin yung pero tumay. Nagungkus nagungkus ko ay susutok. Magiging sa tabu. Likod mo takar, sabi wala kita ko yung bulsa. Usama ni Toro Tumabang Malu, ang ribot ako malu. Sa pakangan na dinner sa rig, ngamoy mo kami terterap. Sa masulat ko kabat kurang iyo, sa tosok mo na kayo pamalu. Sa albunak mo buso siya, unang deret siya. Nakatulong doon ay talaga na sa bibikin dapat na matapag na kuha, na manil. Bingo matiko, na bukod na lalak, na tutup, o kung tutungo, no may tutugo chismo, na kilabat na okay na tamatama mautay, na natamiko. Mabautan na bingo na kira-kira na matamiko, mo kira na muli usutyaw. O mali tulay talaga mo knowledge mo na nakapos ibikin dapat tayo siya na hindi lalak may chisu mo tayo po sa mga satyo at kanilip dapat hindi mo na ako nakaluin dadeng mo siya ang ratsuro may mata ka mo simple lang dara katalita ki yung natubat at kinakaluin na may gono kita sa so naman na klaus si makal madabi bikin mo dia so naman kamu warita kay dayan rapi ka na matalis okay man kami ka di dapat di ambak sa momento na ambak sa dali mo kami na sino warita kay dapat ka na conscious dapat kaya dapat ka sa mata dayan rapi ba pinawalo iya sini me dapat ka dawo da kina kala me dapat warita kasi dali na pa kaya makasa kanina ko siya na tosakay. Siya baby. Yup. Doon na kami na kamo. Kaya namasu mo na kamo. Namasu ka the length of time that we have to be here on earth. Doon na ka wira na turanga, wira na marama, and ay wala tabi makaw na nga na rasa masukin na kire mo na kalo, may tos na nabulay bro, tosya na kalo. Amen? I'm praying. Masula ka muna clue that He will give me 50 plus years to be living here on earth. Ano masu ni mamot? And waro kong baki na clue? Of course. Ano mo na masu na clue? Ha? And narita mo tachi ko wala sa ramasu chuma wala na muna sa radio. Ramasula ka meron bulang-bulang. Ramasula ka meron ring-ringon. Yo, sabi kita tunggu sa ring kasi ito. Naka ko ni dalang ngonit ko na elota. Ngonit ko Our spirit is so young. Talyasar ke makasang dahil bagid sa kamulisin doon we are still young in the Lord. Amen? Yung tangaw na katabi wa siya wata beken na mata ni kuwa ta mesa ka medoro ngono o kla siya ni di sana kita ba yung di sana kita mo chiko na ibagaron ni nang buna it is teaching we pakubuli and we makatabuli ni mo siya nito right preaching is a little bit different and romo da kan ni o nabita na ulutanga o siya sa gay dito na makasama makasama na matuwa ruwa tol so yato sa ramion. Teaching is a little bit different. Doon na yung ulutang vakats nga may na yung ulutang nga bimbasa itong na kay kumitsi mo na yung ulutang kay contrast comparison yan na teaching but na teaching Toro man doon at hindi mo lang tabugo na Roma na wasi o na tigin na Ruso katulo. Sa tamu tuwid sina tigin mo lang tabugo. Sini bago na inisay saw ni mo na mati. Matay ni tigin na ni mo saya na tabugo na tigin mo lang tabya. Na saw ni mo na mati. Iya
Sadam, say suli walinga ni kalu, nadam, bula tamu. So you have two contrast, Satu ni bikin nadam. Ay soni bobo dan mate. Iya, sadam. So walinga ni kalu nadam bula tamu. Ena kui Kristo Yesu. Lebu bikin nadam ni kuah. Kamanda bikin tu mandangan na wisile. Santa muna tsunga na biborusai. Ibi na lolo mana kalu. Ibi, we have to balance it. May balance lagi. Kaya satu buno taka na ibon na. Hey, pakasan tama minaka na ibon na sa buko di mondo. But we emphasize too much on sin. Sarot na maka nonda bula na lutus sila ng nikwa. So judgmental. Kini na to patingyaw. Well, I pray that you will be with me this morning. We're saying the lolo manikalo. Turang ko na yung tamu. It is the kindness of God. It is the goodness of God that leads us to repentance. Manona pinaka na kalo, wakadaba. Liuta kikenda kinabebutuni. Okay na to muna taka chwilu na bebutuni. Ngona na iwala tamu makao, era bebutuni. Bebutuni mandelu, sakal ko bay sa tabi plus tigir, wasap sa tigir na to. Na iwala tamu ko, sala mo chisu. Tini mo, the kindness of God, tu na Roma na wasi ruati kineba, that leads us into repentance. That's the kindness of God. Nanona binakra flow, that leads us into repentance. Sangga dang bebutu. Balat ni tama, ni sanda kilay liu na lolom ni flow. Nanona binakra flow. Amen. Ulutang na matang ni kuwa. Aku kira kaya makaya chiko na naman ibang tam. Ulutang na matang ko na kaya makatagay chiko the promise of the Holy Spirit. Weekend ko sini mulang weekend na tambur na yung tambur. And sa dami may na doon na Bible college, the Bible schools, and Bible study. Santa muli din may kina na yung tam. So talaga weekend endo tani na nanonda dingo, nanonda dingoma, nanonda bulida, nanonda kakandeo taka na yung tam. So the promise of the Holy Spirit was niyalan ni kalu membaleta na yung tam. Na ulutang na matang ni kuwai. Okay, kaya kayo doon ni Rita Matangame na isikil na wasi tulsong ka ono. Tiki na rusang ka ono. Kina rusang ka bitu kirker. May tuwe kaya ni Rita may nalukin na wasi rusang ka ba. Tiki na wasang ka diwa. Luke, rusang ka ba. Tiki na wasang ka diwa. Isikili wasi tulsong ka ono. Tiki na rusang ka ono. Kina rusang ka bitu kirker. May liwi may liw na iskeli, kirker. Iskeli tulsong kono. Oo. Iskeli Tulsong kono, yap. Kina rusong kono, kina rusong kumito Ano sila talaga bikin doon na alam mo, iyo ko na mga dulu bikin alam mo doon na alam mo. Ano ko kita talaga may bikin doon na alam ako. Kasuli bikin doon na alam mo kalil. Ko na mga dulu bikin alam mo doon na alam mo, kapag laikin doon. Muda buru yang nagumunaw. Iyan doon ang makabota. Nadumuliwa ka na para. Amen. Hindi gawin ka ba na lupa? Checker. Lupa rusong kawa. Wasang kadiwa. Ya karela au setelah bikin do, maka saya letak ke teman. Indo tikla na kor ku Jerusalem, me ada man bikin do na koko mai lagi. Amen. And the kalaba benaka na elotamu, e tapa sa wasu ni ela utaka na tamana, na kalu, sa tunoko e nangai lako mai na elotamu. Na elotamu e na mai durumi kenda. E na i wola tambu makawa, tuniwango, the Holy Spirit live upon people, upon the kings, upon the prophets. Sember nimbula eloman. Wala salak mo kino chisu, sanggay wakan dia tau koya, sanggay tuho na birto na
na tisay peli po tagira na makarong ito na una ya. Na saya letak na tamang. Balatan na tam. Saya naman ang ulikon. Dawawa may may Jerusalem. Menagay na bagay sulubi kaya mo na koko. So the power is given to us through the Holy Spirit. Rentawan din taka. Nalot na businigay may daridanga na iwala tamu wo. Sa chiko may na iwala tamu Macau. But he live upon people. Sa alam may na iwala tamu wo. Now that the Spirit of God lives in us. Tolo kambimbi na kame da kama na lotam. Tolo kambimbi jina ni santa romo da chiko na bosu ni kolo. Na matei kornida na kena suli na ndui suli. Viu na suli me vikata na kolo. Na bukuni lotam we. Na sini kita lotam na suli ya. Na kamo na katamu word ta bikini na matani kuwa. This is the most important, maybe one of the most important. Menda kila na nona taka na lutamu, na ngauna ni kuwa, na buru-buran da bulu tiki na mo, tulu na kambing di menda kama na lutamu. Kaya makara ni dua rin teman-teman na choni na wasi tin ko ono, tiki na walu kina tin kandua. Choni, wasi tin ko ono tiki na walu kina tin kandua. Okay. Ini soal kumapukwa na watu kila kibihira na kemu na iwangwanga ilakana ndo inawa ya bawala ni sa siyangan ni bangbotia inan ando ni sa lako ni tama ando sa siyan ni zaidi yota inanawa ni sa liway kutura Amen. 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 Tulu kambing. May kami weekend na nalutang. Na imatay, may tama. May indusi weekend, tuna weekend na iwawala. He convicts us with sin. Na iwawala, Right? Matay ya. Kinikaruan na tama. Na dudon ni kalu. Senanona yalang dudon na kalu. Kinapa pertanya the righteousness of God. Kinikaruan. Kinikatulong mo the judgment. Na lawa. Judgment. Tulong kami bi. Okay na to, sa daw tungkay may Moshe matatu. Na convicted kenda na utang na bunbol da. Wata ke na sawa-sawa ni kalu. Wata ke na nawa. Ndaw wilawan ni kalu. The judgment. Benta na nupo pa kabinaka. Na ibolo da lewundundua. Mo tunong ko. Kay chiko talo rin mo da talenta sa wakasama takatunda. Matay ni Bolo na lebundo is unbelief. Na sing ni Bolo boat ang lugar. Nagkaroon mo daw nga na tigil ni Bolo tamo na ulit nga. Na sing ni Bolo boat na lugar. We are all believers. Okay, na nabitsi ko na tamo boat. It doesn't matter your walk. Kala na nomu salah wata chikin kinakulu. Tarab tu da ko. That doesn't matter. Na kabimbi ko sa mga boat na ko. You didn't disbelieve God. It doesn't mean that you don't believe in God. You believe. Oh, si kala na namuni na basic na namuni mas. You believe in God. Ikaw bang boat na kalu. Bang boat di chisu. Na matini ka enayaba mo na tamata na kay buru-buru tunsi wang bumira kay buru-buru. Matini ka yan. Ako convict gira and daw. And ay wala. Awa convict again ay wala. Siyempre hindi ko machisuki. Right? Sa may kilaw sa wala. I need the Savior. I need the Lord. O din ko michisu menuguturang kay Bambu. That's the main thing. With sin, dealing with sin, that's no longer me. That's for the world. Sa sin ninda chiko na level ya. O kenda na tama-tama bauta. Kinikarua, nakame da kabanel tabu, na sama-sama ni kalu. That's where we are, all. Nanguna ni puan, ninda sama ang bauta, na sama-sama. So He convicts us with the righteousness of God.
E du si vikenda tuna vikenda ni nda sadava. En da sa alo dodo, en da sa da tamata sarsava, en da buku ni kasa met ka Jesu. I got to believe that. Kako dali stale tiko o, au se tamata i wala wala nati. Sa wala mana ka met ka Jesu. Ha? Sa wala mana ka sa mai wakoti kina kobutai. One sacrifice na kawa wamatalata na the lamp of God na kame ka buko ya. One sacrifice is set. E se ka tali ngai in total na baka buko dini porpota. Sa buko dinga baka ndu. No the experience of every day. No the luto no the tulake. That's we walk with God. Yeah? Now not the position what kina kalo. It's set forever. So na numachi ko porpota. Tigutan mo dani ko. Kembali na numachi ko na kalo sa labo. He hops out of our spirit, of our soul. Say what? When he comes in forever. Anaka natata niyang tam. Remind take and then he samay chiko na nakamu na pula sa sengatan ngay lebi kena. Same beauty kena. That's it. Still forever. Tulis ko na episode na wasi ito tigil ko to. That we are sealed with the Holy Spirit. Bale na sealed na kena malibali. Wira na tui na ngono ilu. Wala sa rodo wala kina na wala. Sangay beauty na the signet of their ring. Na ngay stamp tayo na seal tayo na. Ni rakota mando na tui rakla. Oh ko na tui may kang sa seal may na iwang seal tayo na no na iwang. So are we when we are sealed with the Holy Spirit. Sa sila talindo. Sa sila talindo na kaya lakamay. Sinting kayo na may ikobat siya na temo. No way. When the Spirit of God enter into our lives, He stays forever. Ngona da nanumakin sabutan na ko sa bana siya. Kau kana nanutan na siya. Kana sana numasari sa badin lututu. Isa, sa rinda berobo sa ng babakasan. Look to God. Ready Jesu wa matua. Don't see your experience. Don't see your circumstances. Nakao o hindi pa may. Nakao lakudruma. See Jesus. Tunagnawa lebuturang. Uni sawa kaya mo sa spati kaya uni sawa ko na wando na nubi wala. Au sa sinta matay wala ko. Di lang nga nubu practical and basic o lutu ko. But according to the eyes of the Father, I am righteous and holy because of what Christ has done. Hari kita do dia. Tamani do dulu. Judgment. What is the judgment? Nona bili wai na flu. Ur ke da rasale wai tu. Lewai na buku ni tapa. Ena buku ni bawa. Ena buku talangan ni sini bawa. Boleh kita juga datang bertemu buat orang itu, Kita dah sah sah, and the rumah juga ni nabi pun dah tak juga kina si nak kawal bui sedap. One thing we have to remember, we are the light of the world. Sa sudah kan orang ramai ya. Tapi doa apa ngantar lok kina, orang gitu, orang tahu orang kasih na mata di kuat. Mereka teriutal tong boleh tahu sambuli lewat natal tungai na rugby club. Wah muri tu But it's you shine your light. Me na rara me sa chuku weekend na hel no sa chuku weekend the righteousness that God has given us. Maka kuni chunga weekend be chunga na lomli lotu. Takote. People will see it. Aduh, wabiri mana ka pala kalau na tundong dito na team ni Sevens ni Vichy. Nangono ko the big influence all over the globe in Sevens rugby. Sa rabang buru-buru ritan sila orang na leuni team ira sa wabiri mana ka warto. That's never happened before. Orto na boys orto ngay duangan na skobang ko ato sa ringa lomal. Wili, tariw sana. It's so good. They don't care about what the world is going to think. Klana, doon ka na bini-bini ni, baka na buat na philosophy ni bulan ni tamata ng muna ko. Remember, it's about 3.5 billion people in the world. Nabi matanggali po buri sa lang ito ng muna ko. Most of them, there is no God in it.
So we should be proud of our boys who plays the sevens. Yeah? They declare God at all time. Totok eh? Tulo kan bibio ya. Dai volvo da sampai convicta kan el tamu kina nona bula. Sampai convicta kenta langa na el tamu na ku sa sulve kan sinto no na el so semana kama. O Asia. Da wasi also kama. Na nona sa semana na tamata makatu na tang betul-betul. Dakelang na bono to bay kulibikin ng no de baba. Nandun sama-sama na tamat. Dan mo komenta sama-sama na tamat, no. There is no righteousness in us. That's why we need the righteousness of God. Amen? We need that righteousness. Ya tamat ke di sana chunggo dan dapat chunggo. Ram kimi naman. We are righteous in the presence of God at all time. Sindagay righteous nga ni matakan na nakamotor kabila. No. We are righteous for the whole of eternity. Amen? The indwell of the believer. May tiko bakan dua and alamanda na ang tangwe. O will ka ngayon na tikinang mo. Choni na wasi tika ba tika limi ka tika bitu. I will ask the Father and He will give you another counselor. Counselor total kana ibang madala daw libi muke. Daw bi karoni. Daw bi marroy. That's the counselor. Will give you the counselor to be with you forever. Wow. Salam na daw tamu. Sampai cibo bakan du. Ya bawa serangan dengan tu kita ni ilomalak potekin tu. The spirit of truth. Yang paling nada penayalo. Pada tahu kita nandina. To the Chisu and the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Christ. Kaya nandina. O Kristo watiko, You know Him for He lives with you and will be in you. Ini bikin dari cuy lepas itu kalau Total God, the spirit of transformation. Nanona biwa ko wuiti ko na yautang nona mula. Menda kinta machibu. Dona ka nona ka na yautang e baka wuiti. Whether you like it, whether you're conscious, whether you're aware of it or not. Na taka niya yautang e baka ikut ko na biwa. Baka ikut ko. Baka matangan di ko sinlay wuli ka na namu yautang. He works on your conscience as well. So no one will disturb, klar? So no one nothing but the samberch na lako ika. He knows something's going to happen in front of you. Dora ka na yan. So he slows things down. Nakatakan niya ang tamba. I experienced it myself. So no one sa totoo pa tanong mo lang medyo. There is a purpose. Wala nakatakan niya ang tamba is working at all time because He's living in us. No na nakabot ko meron yung iba kaya dorchi na nakaya talimiki na. Total ko na uta bushing to the banko the lower part of the Godhead or the the whole Trinity of God. Same. Todo. But they have different times and responsibility what they're supposed to do. But yet the Father, and the Son, and the Holy Spirit, they're always together. And the sabi ko kanina what ikirto nila ito. Yung naroon ko na utam, so whoever is led by the Spirit, tilbang mo na yung utam, na singin ni Bukhayan Thor, na itomo ko yan. The flesh, nakilaban na the flesh. Dito nga nakaya na duruwak kasi siya nabubuta kayo doon kasi all those things. It's the flesh. But when we are led by the Spirit, in the saluting me one elotam, and the water can not have one elotam, and that was sort of one day on a long coconut to the one Kalaki and what you mean to get a Tinkari work in a Russian window. To talk. That's the Holy Spirit. That's the Holy Spirit. It's living in us. Such a boy, non the bullet. We have to be conscious every time, every day. Kailangan mo sin kalong talang ay tuloy weekend.
ni na nona na e rangi ni alo tampu sa ikona mosi kalu tuni chua na Efeso na maso e rangi ni alo tampu. The weapon, the sword of the Spirit is the Word of God. So every time we are reading the Word, or even not reading the Word, but you're memorizing it, it's in your mind, in your heart, or lau chindra bunua, gona tata ni tam, lau chindra bunua, ke kindara masa lau mo dari chini mo tam na ni wakasa. Hey, lau mai na chini mo tam. God is trying to speak to you through His Spirit. Yeah. Oh, mo to sa rich kena. Makasam tangatul kami ni. Ibol da sa anda sama-sama mata di kalu. Sa o chimandau lebih lawai. Gong sana yado chunga biru na chiburu. Unless they repent and come to God. But they need to be led by the goodness of God. Pakal mo tayo bikin na kalu na mos